Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, intay basa ti Proverbi 11, versikulo 17. Pagimbagang matlaeng no naasi ka, tano naranggas ka, sika matlaeng ti agsagaba. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Adto'y tibalon mo, Jordan. Siya kundi nang isagana. Hay, di na kapay maasikaso ti asawam. Di na kapay mailutuan iti pamigatam. Hala, huston, mami. Ang mga numangag na dete bagbagayo. Ay, uray mangag natapod numat. No kastoy ko mga agsapa, iso kumamot ti mangisagana iti balon mo. Asikason na ka kumamot. Saan? Taagriing to no kay kayat na. Nangatunton di init. Pasinsyaan nyo kumante asawak, mami. Kasanungay no lumasin kayon iti pagtaengan. Kasta na kadilatan. Ay, no apay nga Huston ko nakmet, mami. Inakon, ang mga numaladawak pa iti trabahok. Mga tulatan ni Emma, inton makaraing. Ay na, malaman, ngam kaririing mo pa'y laang. Ha? Agur-uray dagijay mo rang ni Jordan alabaam. Di mo pa yan maasikaso. Apay ngamin apakibyangan nyo, kat kawas mo ti asawak dayjay. Kan may sa, aglabaak no kayat ko. Ipalondrek no masadutak. Anya, Pakibyangan yung tumat ngamin amin. nagbastos ka mo na manugang? Pwes, no kastamot laang, nasaysaya at no lumasin kayon iti pagyanan nyo. Iti kasta, masursurom dagiti trabaho ti maysa nga asawa. Diwan, kabaalan mi mo ti agabang kat, mami. Ha, naglastog kan ngagsasao. Sige, lumasin kayo. Takitaag man. Bastos ka amanugang. Sa anak ngagbalin abastos, no saan kayo kumaaman nakibyang. Apay akas di pa nagsungsungpat mo kini mami. Emma, Kasanumat ngamin. Ultimo pan naturog ko, pakibyangan na. saan apan nakibiyang dayjay? Kaya't nalaeng asursurum da kiti trabaho ito nagtibalay. Sige, isumanan ti husto. Pudno mo't ti bagbaga ni mami. Kan may sa, kasanon no maadantan to iti anak. Alangan mo't akas tamlatan. Agriing ka no kay kayat mo. Di nagpayasikasuan ama pa nagtrabaho. Awanan ti adupay asao, Jordan. Ti kayat ko, mangsapul ka iti apartment. Kayat ko alumasin ta. Diyak kayat ti ugali ti inam. Manakibiyang launay. Ngam no di mo kayat, agsina talangan. Anya? Nasaya at no lumasin kayon. Tapno agnakam jay bastos nga asawang. Mami, pasensyaan nyo lakuman ni Emma. Kasano apasensyahan di kaskan kwa na? Di na kaya ti paisuro. Di na pa'y respetuan a katugangan na. Ay, Ala, isimpayo dagiti usaryo. Tama nga no Jack makapagtapal kat mapagsasawak man ang dayja babae. Ay, makapungtutak ka talaga. Gapoy ti panagsungsungbat na kanyak. ala, huston mami. Sana bali, talumasin kamin. Bareng maamiris nanto, dagiti biddot na. Jordan, diyak kabailan nga aramidan amin dagiti trabaho dito o nagtibalay. Ha? Mangalat ako maitibabaw unan. Tapno adda agluto iti kananta. Kan agdalos dito'y balay. O, sige. No day tati ko na. Thank you, honey. Ay-ayatan ka, unay. Jakmat kahit amakita ka mabambanog. Ngamladan to babaunin ta. Sursuruem kumalat ta dagiti trabaho diti o nagtibalay. Gapota saan nyag na nayon, nga da babaunin ta. Nasingpat ni Mika, friend. Iso day jay tinabayag ababa unan da donya dona ija balayda. Pimanaw laeng, tagkabaw ngaminan day jay abakat. Kasta ka di? No kayat mo, mapanta ija balayda inton malam. Tagsarita kayo. Sige man nga rod, friend. Agyaman ako na ya. Adda-ada Agustin rekomendam nga agbalin ababaunan mi. Awan na nyaman na. Wan gayam. Apay ang mga lakapay lang iti babaunan nyo.
Kat dudwa kayo laang mat iti apartment yo. Jak kabailan amin dagiti trabaho iti uneg ti balay. Jak na irwam nga agriing iti masapang agluto iti pamigatan ni Jordan. Kan balon na amapan agtrabaho. Kan maysa, saan na kayat ni Jordan amabanugak unay? Unay kan, friend. Irwam mon ti bagim. Obligasyon mo dayta kas asawa ni Jordan. Alangan mat ngagnanayon ang masapul nga dababaunan nyo. Isupay at ang tangdanan nyo. Saan aparikot ti itangdan mi, friend? Amo matan, dakil ti sweldo ti asawa. Sa bagay matkit di Sigud mat ababaunan ka, saan ka di? Wan, ma'am. No kasta nga rod, amo mon dagiti trabaho dito uneg ti balay. Wan, ma'am. No agriing ka iti bigat, ti pamigatan ti asawak tinasken nga unaam, ha? Kan saya atam ti panaglutom. Wan, ma'am. Kan maysa, daytoy ti tandaanam Mika. Yak kayat nga da babae a makisarita iti asawak. Naawatam? Iso ano adda ni Jordan dito'y balay. Yak kayat a makisarita ka kankwana. Ijay kalaeng kusina no adda kami dito'y salas. Oh, naidasaran ti pamigatan. Mangantan, ang mga numaladaw kay ti trabaho. Ayabamon ni Mika, tamakigiddan ka data amangan. Saanen? Mangan to day jay inton madamdama. Kaasimot ano agmay-may sa amangan. Mika! Umay kan! Tamakigiddan kan amangan kada kami. Sige lang, sir. Umuna kay latan. Mga natulangan inton madamdama. Umay kaki din, Mika. Agsasango tayo amangan. Umay ka na. Oh, agtugaw ka dita abay ni mam mo, ha? Diyak kaya't akasla ka nakakaasing agmay-may sa amangmangan. Thank you, sir. Ti buisit ababonan. Nagmayat ti isam na makisarsarita iti asawak. Makapanaw tulaan ni Jordan. Makita mo a babae. Hoy, si ka babae. Saan ka di nga imbagak asaan mo akasarsarita ti asawak? Apay anagmayat ti isam mo no adda ni Jordan? Anay ko! Aking nga impungot nakmutan, ma'am. Awan mo ti dagas nga aramidak ni Sir Jordan. Kasaritak lang mo't no dadamagan na kanya. Siguro, adda aramidan nyo na awanak dito'y balayan niya. Tibo ko, ma'am. Anay ko. Awan, ma'am. Ti trabaho lang mo into narap. Sigurado na ang apod no ti bagbagam. Iti ka nito amadok talak nga agpakpakita ka iti motibo iti asawak. Ang mga numapatay ka. Awan, ma'am. Awan, ma'am. Ala, agtrabaho ka. Kat saan ka nga inana? Nujak ibaga nga ginana ka. Oh, honey, adda kagaya man. Anya day taimot mo. Cake, honey. Oh, gayam. Ni Mika? Adda ije likod. Aglablaba. Kasta ka di. Oh, sige. Siya kung ti mangayab kan ko na. Anya? Talagang sakit di nga dadakas ang mapaspasamak at yak amo. Agsagana kanyak day siya, Mika. Talaga ang mapatay ko. Ay, iso nga rod arimuarak. Taamangan no jak makapagtapay. Kat anya pa'y ti maaramid ko iti dayjay, Amika. Anya? Unay kan, friend. Apay ko maapagimunam ni Mika. Ay na, friend. Jak magustuhan ti panagis-isem na no makisarsarita iti asawak. Hay! Awan ano kasta, Emma. Awan makaanos kan kaababaunan. At dala masarakak amabalin asumukat kan kwa na. Talaga apapanawa kon day dya babae. Garang kandyang. Makamo ka, no kasta ti kunam. Nasingpat ni Mika.
Amangan numasyan lang ni Jordan kan kuana. Iso akas jemot numakisarita kan ni Mika. Ay, basta, masurunak iti dayjay a babae. Hala, mangan ka lang, Mika. Di ka kadagbabain. Thank you, sir. Nalpas ako na nangan, honey, mapanak matan. At amin meeting medyo opisina. O sige, honey, agan anak ka. Sige, inakon. Hoy, Mika. Anya launay ti impakpakan mo kin ni Jordan. Taapay ang nagsingpat unay kan ka ti asawak. Ha? Awan mo't, ma'am. Apay ka di atunggal kasarita nak ni Sir Jordan. Katkasta unay mo't tan ti rurudyo kanya. Awanan kay ti baing. Gapukan ka. Lumamlami isan kanyak ti asawak. Anya? Kan apay ang makigidgiddan ka amangan ka da kami. Kat saan da kamat ngay ayaban? Ha? Oh, aday ta. Kanum amin dagita. No anya tilutum asidaan mi. Sidami laang. Sabalimat ti sidaam. Gaputa babonan ka laang. Unay kayo mo't tan agsasao, ma'am? Dinaksong basong batan akasta. Tamangan no ibuyat ko kan kada ito'y sabaw. Nakaturog ang ti asawak, Mika. Rimuarak, takayat ka kasarita. Sir? Agpudno ka kumakanyak. Anya ter aramiden ni Mika ken ka. Nukas jeng awanak. Kwa, sir? Amang ano at adama kaungot kanyak ni Ma'am Emma. No agi pulongak. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Kwa, sir? Kanayon nak adangran. Kanayon nak apagimunan. Kunakon kat. Ipungot-pungot nakpay no kas jay ama kaungot, sir. Kan maisa, no ada ipaaramid na. Di na kayat nga ginanaak. Anya? Kaya't mo asawan. Iso ti makagapo? No apay ang nakaramutan ti rupam? Uhuan, sir. Gapo iti panangipungot na kanyak. Una yan ti asawak. Ala, bayam. Kasaritak ni Emma. In ka maturogan. Tamasapa ka manan inton bigat. Apay nga awan di wallet ko. Kat dito'y laang matbag ko tinangikargaak. Ha? Awan sa bali ang mangalan no saan ani Mika. Payman. Mika! Mika! Umay ka man dito eh! Ma'am Emma, apay ka di? Itad mi matihos to asweldo. Ngum apay atakawan na kami pailaang, ha? Ha? Awanan kay tibain ang babaunan. Anay ko! Nagsakit ti ulok ka po iti araramidan nyo kanyak, ma'am. Kumanawak laangan kas babaunan nyo no kas tamot laang. Naku nang dayta. Gaputan na alam jay wallet ko ang naglaon iti dakal agatad. Sana po na dayta, ma'am. Sana ka agtatakaw. Idumudong ka man lang. Dayta, tirumbangkan ka! Saan ka sardangan? Agigasaan ang mairista rupam. Emma! Gusto na itan! Jordan! Ha? Diyak ko maaramidan ti kastoy kan kwa na. Ngam tinakaw na yung wallet ko. Awan igibag ko. Apay, adda ka di pamanagnak mo? Nga iso tinangara? Asino kumapay? Kat iso lang matikanayon nga da dito balay. Oh, daytoy ka di awalit ti sapsapulan? Apay nga minadi ka nagsaludsud kanya. Sakbay amang dangran ka iti tao nga awan amuna. Anya? Nagbidutak, Emma. Impagarup ko asikan ti babae akapkap nakak.
Isungay kalaysa ka. Ngem dakes gayam ti ugalim. Jordan, Gapo iti panagimiimon mo. Makaaramid kan iti saan alasaya at iti padam a tao. Jordan. Husto ni mami. Saan anasaya at ti ugalim? Agsina talangan, Emma. Kat mabalin mo ti pumanaw. Napanagnak akong ti kinadakas mo. Saan kagayam anasaya at a babae? Saan asikat ti inarapaap ko a babae? Jordan, pakawanan na ko, ma. Ikarig, agbalbaliw akon. Please. Pumanaw kan! Tatang, tsaka mo na niya ti aramida kita. Emma, anak ko. Basol mo. No apay akas dyan ti pangadang ti asawam. Ay, ayat ako na ni Jordan. Isa siguro ang naaramid ko kinimika ti kasya. Nasakit tinakam ko. Gaputan ni Mika ti ayunan na. Kat di na pa'y danggan dagiti palawag ko. Denggenak, anak ko. Sika tinagbidot. Kuna ti Biblia, asaan arumbeng nga ayunan tinagbasol. Gaputan o kasta ti maaramid, saan ang maited ti hustisya. Iti sabali abangir, naranggas ka. Isu adi mo mababalaw ni Jordan, no apay a pinapanaw na ka. Emma, amirisem dagiti nagbasulam. Ipakitam kenkwana, tipudno a panagbalbaliw mo. Iti kasta, agsinublian kayo. Awan nasaya at nga itdan ti kinaranggas, no di ti panagbabawi iti udina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.